Ladangnya isu jengkel mau yakikan Presiden Rangba jong kaseng henyo trap Aceh National Movement ubalam perang karbani. Ula kerendiau da kebaong hadu benta ngipat jit kita ginom ikmat ke balong shisha kinoy ale. Hering jit penbani kinom ikmat ke balong tang kinoy kan to para maki kawai kaseng sain pertaya ya kawai pat. Ya kini ki kentin Presiden Rangba ula keren ha kajialang pentian semai. Ya kini kit kam ke batamai ka H&M West Winter Hills. Kabala penlong ha kasnginang kong ha kajialang ha GHM Guest House jingking menteru. Kum balong mentau bak harbani ulong kajai ben reu kampat yo satiai kita ginoyale ki balong kum ukianang ba badu tirat sing nadu balayo eka jela usnem karkanais pa anyo poar here hadu menta ka jela kampat doni ki anya dari kata nadu ka inaline permit banrung ka tin kasi po ka karnit ka bapra jong kariti sensyar kari India bar upur usam ubapura alasan po arteli kisnam kum kinoyalam ka seng kilong ki balapan kre namar ka jiman saw bar yung snam kalab lupaya ka jai ben reu namar ka kendon anjo ka CEA Shushu ong kajing pentreka me ka CAA kin sayo alat ki menderi ki khar muslim bat ki khar Bangladesh banwan teleb ke jai benreu lai thu aswa bagane ka umsaw kanwan hapokari nakaliang ka H&M kalarai marsin kut ke MP election hakasin ka baar kin hablek biang Delhi bantit jingkhang ka sarkar ha Delhi uteu presiden Rangba ulong lada ka trekam pura ka CAA lati kenal kan saja ka tmaba apo ka jela maka seng H&M hi kan omailah satya da leilei Mensem ka bakia, mensem jinsore, bat lak jinsor ketlam, lak jintip le utip lay, di kuas kem masyakri ho, yak jak benrew, klam kenan deh, dan baka sen etchina, bat ira smayo rasmi, jinsor Kajing Syampang, bat dapat sen ikhab lagi. Kerang mengelak onlauno, yang kisah kedam, ibatek lakum, ya kali, kapakit ya jumi. Ai bau play track nak penajro, undor nungkat persumari, hakim borbaro. Kuntang ilong di hati-hati bakhan, pagi paya bak bersem, jom kecak ni. Nak bentang berniaga, ukur usam, keriti lustur, pakai jinglong pakerpang, jom kecak ni. Sokesok. Bawan nak kelen jom kiri kepertai banwan dengan negeri itu. Tehak terpor om day ba kajak kan duno ika daliti om day tang kajak kan duno ika tirustu harengan itu ibe kan sejak ketema hangne keluar kalian nama kasen H&M kanom aila da leleru em ba kajak bendeu kasih jadi penal kasih penal kinlong nongwei tapi jongkari ba kinlong nong tuum nong ding ada jongkari dapat siap tehak terpor kan dia katma namar ba apa dekon te nama kata ngidgen da basai se surkar India kade ke surkar batmai ba swagon dia katma dai ban ai no ya ka LP yegi ku kecak arang perang ong da basai se sakar nunu prime minister batmai ngamla ong wan yang muri USA laknuan dari wai gin suang bai hagne kas wat ke baar bin lek ki biang kali nong bai ba ada pis pikenyi kun kan nong klia bidang dai po jong ka main dia so I know ini ka ada ye ki we still ki marjan hapo jong ka north east ai balai kai mai rapi ken bani rang hapo po jong ka ri dia so ban ai ni ya ka anji dari kata kada LP. Nama lagi donya ka LP nani tu ibi. Pada katrekam ka CEA rohangnya jelajui nginom nginom saleh. Nama ki hakon sa teng ba kata ka ai. Kimla ban sa, kimla ban long musnong pura de ki hapan sa tekum karul juga.
Te dai tertang masuk ngi ba kudak ci men saw bahet. Lalang mio ILP. Lembang di rekam dengan si kemudian tempat bahasa terpor. Kumbang orang mana sampai kan jabai bang kasar kelak semua ke jalan negeri. Ada ni kum kita perlu kasih pernah ni don ni kino yalam kita kan mensem juga dengan kon. Balai hadu mentang impat yo ya ga ILP. Balai hadu mentang kasar India kampat implement ya ga ILP dulu ini. Ka Manipur ke ki tengah yo atau yo layo. Hari ini lagi na duk por yang atai pakha don ki department ki songkai dengan yang ba ka ILP hari kesejahteraan lagi yang ba don duk por jo pare. Aduh don por jo politis komen. Henry sem na penongai. Ladai po jongka state government dan po jongka sarkar India. Tidai tang harus nem hajar khat khandai dengan pokla ka sarkar megria kelak penongai ya ka LP dapat pas ya ka resolution ni dapat tuai. Ti Henry hadu mentah mene ka sarkar India kampen 4% penongai ka 4% pas. Ti nama kata na kentu nga kenpam nga tipok nga kedriang ni pi noyalam jongga seng H&M nga boy bit. Ka number 1 kolong ba Kapag ka bersilikon, ka number 2 kolong ba kung ginoyalam. Haplong ki brio ba champagne ba spoon bat ki ba klan ki timur ciberka. Ngani tu ibi banlong yalam kedai busuk. Kat bangkit ban ba kat jaga jat brio. Nama long yalam tentang ada don ki ba ki pipe ba ki pun ki ba kerpak bahak pamirat kenai kata ki apa be ko sistem bro. Kita beli yalam. Don ki kena samlar ki Tanjung Pi tentang tang ban let school room don besar. Ki hapan pun ni pi yalam. Ki hapan ni raw. Oleh ka baik kot, oleh ka baik kelas apa pun tak ada. Kimat pang bacitom, ibong don kau, ibong don pam, ibong de. Kemudian kum bila yalam. Ki hapan sim bila tadi klik dah bahap. Hapan yalam. Yaki. Kat bala. Hapan senyang, hapan yarap, hapan yada. Berlapikan mau. Aku bawa ibu. Rustak uang kunde. Wat kailan di ba kari kan ai nile ayu nile nama kari kam sem masaisu ya kita ki wadon ya kamen sem jong jing ko nakar daw sa pending ko khoi kimat jura jo heto hoi kimra banlen ngila don ya dalam transfer up ngila don ya ka section Henry Polri ngong ipi kine ki patbiang kakum ke jindawa cukup. Te dai nama kata kadau. Nama ngindon dia kita ki nong yalam ki baru dia tengah fighting spirit. Kemudian habuk mentah kajak kode don ke jindawa. Rang don ke jingile. Di nama kata kajak penreu, kungsi penreu, kaduna bahaban say, wak ya ki IS, IPS. Namar katawa lomba, nim siap melakukan ya kita kinong yalam kibarang syak orang sebekor. Hagne ke jumpa mentalai len bagi sosial media ngayu iba ka jaj menreu ka sai gino lam ka basuya kentho ka wei din ka wei himla pamflet lang yong ka political party na yong ka kun seng balang dia tan patron ka wei din ka wei dang hari ni isi ngai ka WPP ka kentho ya ka NPP ka NPP ka kentho ya ka WPP ya ka UDP patutata Nimsem la saisu ia kita ki longelam ki balan ka mansem tu kajinga kon rai ngila susai ya ki dolam ban suya kentho ane ban suya tan patlon parang ni
Dari terkenal Pak Kausan Kapenlong Pak di kesurkan India ro Pak Kainstin ane Pak Penslet Pak Pendide Yaki Jongkam Peti Jongi Kumejak Pak Kawai na supa Pak Pentit Lopa Yaki Kuki Pranela Pak Kum Ki Samla Kari Kare Kum Ki Nongela Kuki H&M Ni Hablong Lopa Pak Penkre Lalangin long pelakon lupa kacing mensau bat kacing ma kala apu lupa ini bercai sawan ki Mandari sawan ki khar Pakistan sawan ki khar Muslim sawan ki khar Pradesh hadne kajala beju kum kajak bengreu gidon tangubak khaksa ne kandrulak Helajia mereka an, mereka an koma, mereka an dalam su implement menta, kan mereka mereka ribu juga, ngani itu ribu, Ulwan ukhar Muslim ukhar Pakistan, tang lain pun sopola, kajat berjugi kalajat, kajat berjugi kalajat, bathakat terpor, ni salong minoriti halajong. Kendau siau bakal jauh berjalan. Kita cium sawi ini kubecai. Bat kita bersuatu abang lasat telap ni kubit paju hebat. Kariti lusturu kan saja. Bat kam tame ka identity jong ni ukhasi dia. Klempen kumba on umurung sultan bangin salong tang kinong menong tuding jong orjo tenama kata kum ka sen bahala mereka pressure block jong ka megalia ka kentu yibi kisama jong kali banang ne sikmat ni haplong di pelakon keren bat kum kinong elam ikwa ban Kensha fi parang elam. Baswa mereka unsa wan hana gari kejuni. Ka H&M galarai ba. Masuk pun ke MP election. Hari nan tak sa pom dia ka so ka batmai te potoli. Ka H&M galarai ba ha ka sin ka ba. Ni ha pan lek biang jeli. Ban picnic ti khang biang ni ka sarkar ku jibi. Dan kalau orang sarkar pelang, bah beda pun ai ini kejelang dia, ya ke ai. Namar ngai tu rupa IP kum nongelam, datang imdon ILP, ngani tu IP, subuh ada ke sarkar asam ke petreka yang ke RC ente po asam. Namar beda bentuk bahasa menung sudah asam ubun ukhar Bangladesh, ukhar Bangladesh nanti lun kubasan pohon rupulang. Terajia ba kasorkar asam kepentekam ya ke NRC ukhar Pradesh ukhar Muslim bukan pet na asam dengan itu lebih upet election election di purun ILP election Arunachal Pradesh dan ILP election di Mizoram dan ILP like tang kami kelia kam dan ILP Henry Prabi pernelang kuat penting sepi ba ni dan siapa siapa yang terlihat. Kata yang kebahagiaan ko kecai boleh, kadai ka fighting spirit dari ka mesin jikon. Baik long bahagiaan sa mesin jikon, nawa nadu 1972 ko iyo ujung kejala. Kali berjumpa berpental pardon yang dianya dari kum ka ILP kakten khasi batin padron ru wali usam papura namar balai ni padron namar kum ka jat benreu ni jusai barbor ye dinoelam ni don pakita dinoelam ki brot shai to muslim juji ko kim don ni nata ka fighting spirit na takau hado san puat islam ni lajam Henry Gimshe Papayo ya tadi mat kijula
bakum kami beliau buat sampah. Ngimla komplet ispa sen mensua kami bagi beliau kalau saya yang rumah. Ngimla komplet isnem sejar praspa arpuai tetel rumbai pusan bakari beliau saya terusin. Bandiana ia kajak beliau lembaga jin tombor jin doi dari British Women Football. Selamat datang, selamat datang, kubai sebut